tu laita WhatsApp group tin chenga hata hung viral mama jeng delta crypto mining chung chang hi adi ta mong hi ham a hi lo le ki hlep thla na ham ti ho keima en kana tu dan ho le ka experience dan ho akona jong ka hin sei pi ding wa hi in ichi hoitain anangai su kewitin athu I het chet ting le bola pha ham phalo ham ti chu e ma chin ina ki thlen di wa hi midang namdang ho chu chumin ga koi ta di utin ei ho ei mi context in ga sei lew han ei ho mi ho mong mong hin sum hi apet pe na mu jeng ding a hi lo le apet pe na hau jeng ding ti hi itu walbe se ji ji un mi tampi ikibung tha jivin kol le vai ho ki chep nom na le kol le vai ho scam bol nom na ina hi gam ji wa hi ichi apet na sum ki mu na ki ti ho hi ponzi scheme a hi lo le pyramid scheme tin jong a ki hen ichi ho a kho sum nang man na koi dan dung zuya ni si a ka hepoi hapta si a ka hepoi interest hin sim pi untin sum a hin pi ji di wa hi a hi le vet sa na in company a chun nangin sum sang som na koi tai hi cha chu ni khana 1% ka hepoi 2% ka hepoi abang le 5 ai lo le 6% chan ge ge jong a hin pi ji wa hi nang sum interest api na di wa chu ama ho in capital izan ham khan hi anei masat wa a hi in min ata asan theina ding wa chu ama ho akona sum chu a hin pi do masa ji wa hi hiti chun thiam cha cha in interest chu phate chan hin pi untin min a hin ta san ti ngole sum akoi masat pa sanga chu atam zo a hin koi be nom ji wa hi aji chu investment plan asim ho chu sakhana sum da building kiti a hi lo le thania da building kiti loi abang chu hapta khana hapta nia da building kiti loi plan za chum chuma hi mi thanop na theiding mi lungla theiding a ho asim ki ji wa hi a hin la adi ta in asung la makhun ama ho ki chep na cha hi le azaw ma sapa nang sum interest a hin le pi na ding wa chu azaw nu kha ho sum chu aman kilwa mi na ha refer chana chu sum na ha mu ding mi na refer do lo ting le ama ho chu mang ding a hi ta ven hi chi chu a het je wa chu aman na lo di wa a hi lo le a target chu a hin ting le a company chu a hin kha ji wa hi tan chu tia chu anu kha kha thila pai pi pu ki ti ho chu hung ping do ji hi e chi ho hi ponzi scheme ki ti in ei mi hon ithano pi ma maw le igim mo naw kha hi a hi keima ta jeng jong hi chi ho a chi dan hena sa sa hi anaha bol ta khat ka hi in iman na jong tam itun na jong tam a hi keiman ka het ta mi jong alak alak nga sim asom asoma sima mang dim set ka he en anunga ikisi a jong imacha akan umji talo hi a hele tunia hung viral mama jing mining isai diu pen hi ipi hi a ichana phachum ham ti hi anabe ki lewhan ama sata in crypto kiti hi ipi ham itile a het bai pena saying in crypto kiti hi digital money ti chu sumchu hi a hi wanga lekha pe a ki sim hilo thi a ki sim jong hilo hitia chu athu a umjing ti deu dan hi in 2008 kuma chu koi a hi ki hello satoshi nakamoto kiti pa hen echi digital currency crypto kiti ama sapen bitcoin kiti en sim do pan hi bitcoin chu anaki pa ti la chun koi machan I macha enjong anagel powin na sa enjong anei powin anagel thu pi powin hi aji chu chulaya chu bitcoin jing jong chu anaman tamlo man hlom cha na hi in mei tha 2010 kuma chun laslo hanyet kiti pa hin a bitcoin mine do la bitcoin sang som chu papa john restaurant te koma pizza ni to aniki hle na hi aji chu hi phat lai ta chu bitcoin sang som jong chu $40 hambo anama na hi in chi chu ei ho suma sang thum le izan ham khat bo ti na hi hechi bitcoin sang som chu tu chana hi anaki koi hen lang hi le anu ada ki banga billionaire hiding ti na hi aji chu tu din muna jong hi bitcoin khat se se jong $118k wal a hi ichi tu e ho suma isima hele bitcoin khat se se a khu 1.02 crore vel amat ti na hi ichi bitcoin banga hi tua isei diu mining jong hi cryptocurrency khat a hi in delta mining he tiam theina diwin masanga mining ki bol hole keima experience ho thiam khat ka hin sai di hi ama sata in satoshi kur ki ti chu 2020 langa kona chun mining kana bolun 2023 a chun market analun in mi tampi in alak alak a simin sumana mu na hi ke chu mi jong ka ha refer pu in hi ji chun 300 plus kur coin ham bo chu kana mine do in hi chi chu e ho suma 50k jong ana thling zo pu na hi a hi le abanin pi coin a hikinin hi chi chu 2019 langa kona chun mine ka hin bol ban ta ven kumnga sunglam pi hi itia chu mine ka hin bol kin wa hin tu kumbul lama chun market analut kinin hi a chun 3k pi coin wal kana mine do in hi jong le refer bonus ho chu unverified balance a koi ji uchun ima chajat kana mu do kit pon a hin la
Emil azong mi tampi in alak nga simin sum anamu kinun in chen sim nan ananei kinun hi chuti lo in zong Aviv mining a hi in Telegram mining langa zong ipipiham amin ho zong ka haigam tain hi ho zong chu anabolun free asum asang asom somin anamu na hi hilaya hin sei ho banga chu hi delta mining kiti zong hi crypto mining sum siki zong senglawa mine ki bol theina khat hi delta mining hi tu kumahong ki panbe ma hin miner zong mi folak valbep a hin alain akepa tilachun koima refal ki bol hi zong le inoya mi hi zong le I mining rate chu anasangin nikhana 32 delta coin ho aki mine do zowin cha ko na chun mi ahong punbe che to dungzuin mining rate hi ahong kim su in 32 akunin 16 akunin 8 akun 22 hin nikhana 4 delta coin chan ho aki mine do theina line hi delta zong hi achunga eseu free mining ho banga kumni kumthum lu na mining hin bol diu a hin chu zo ting le exchange a hin lunch diu chu ting sum hin ki mu thei be ding ti hi jing le thaya sum mu pai jing ding ti ho na gela a hi le na gel khel ding na kinep na to ki to lo ding ti na hi hi je achu khonunga nang ma in nani pha zo lo ding hi ta zong le na cha te na tu te a ding a zong go na khol pi ti na hi tu to asum akimu pui akitiwa nga chu khuti ta so jong hi di lo ding a hi tulai leiset akino tan jong I head wa hin head man lo ka kum khat kum ni chu gang chala hung pai ding a hi chan I hin seina wa kona chu free mining ho aphat chum dan I chan ham jong I head team ta diu ta sanau min tu hin delta mining hi registration itina bolding ham iti mine na bolding ham a video ka hin be sa ding a hi video hi phata ana bena aki boldan na zuya a hi le bol do lel ding loading a hi aji chu a boldan jong hi bailam cha bo hi chapang neu cha in jong bailam cha abol do theiding hi ama sapenin description le pin comment a kho link de a in hichilinga ko na kho delta apps naga download ma sa ding hi a hi lo jong le play store ham a hi lo le app store ham direct ana lu na delta kim tia search le chun do intin cha ko na cho download jing the hi app chuna download chai ting le open le chun hi cha ki mu interface hi do ding hi achungpa country or region kitina ho click lechan agam min ho umintin nangma nagam pen chu na select ding tina hi India ho chun India select intin Israel ho chu Israel select intin USA ho chun USA select ding hi aban le anuya hena phone number na ji ding hi hi WhatsApp number na ji a hi le aban step ma ko thot na ding pena kho na WhatsApp ana thot ding WhatsApp number hi lo na ji a hi le SMS pa ana thot ding tin a hi aji chu mi abang chu WhatsApp number le call number ho hi achum amang jong om jin hi ja chu silai ka chi ga se khen wa hi aban la next step hi chu click le chon abana interface hi hung do entin hi cha ko refer the id kitina hi refer code hilai screen a ka hin pi pen hi na ji lu ding hi ai lo jong le description le pin comment a jong ko hi chi ko ni ka hin ko e hin cha ko na jong ko copy na ga bol thai hi aban le anuya nickname kiti khu nangman namin thlem na dei na ki ji the a hin imin ta khel ji ngai lo inop jong le vom pu kha pui san pu kha pui ba to tia jong ji the he aban le next step chu click kit un lang di SMS verification kiti maintain chu ho click kit un lang aban le anuya get kiti ho click kit la chen hiti hin interface khat hu do kin intin chilaya hi abol dan hi ni aumin ema dei zo a ibol thei ding a hi hicha number ki pi ho khu verification code thot na ding a hi in India a jong khuna koi the a hi lo jong le global universal kiti a jong khuna koi the hi India khuna koya a hi le verification code chu SMS a jong na thot thei ding a hin la global a khu na koya a hi le WhatsApp bo na thot thei ding tin a hi aji chu international number ho a hi ting le SMS thot na dinga main balance na nei te ngai ding a hi hichi video pen a hin global ga chu zengotin anoya number kho khu na dei pen na select the a hin head by lam thei ding in achunga global universal select ta in anoya Hong Kong khu select ga bolutin abanin achunga next step kiti khu click kin lang helachun hichi interface hi hu po do kinintin chilaya hi global ichu jiwa chu WhatsApp pa khu select ki diu hi aji chu SMS pa na select nga hi le global a chu SMS main balance zawlo na thot theilo ding ti hi India na choose lewang chun SMS a jong WhatsApp ma jong na dei zo na thot thei hi WhatsApp na select zo ting le anoya blue arrow pen ko click in lang confirm bola chun WhatsApp a direct nga code na thot na ding pen chu na thot na ding number pa a kho message a hung ki ji do entin hi chi chu send na bol ding hi
aban le delta app chun hung le lut kinin lang anoya I have sent verification string kiti hu na click kit ding hicha cha ama chama verify hung ki bol chu nanga ding hi verification success a hi ting le hichi delta mining home page a hin hung lut in tin hilaya tap to mine delta coin kiti akang lai na click ding mine na bol ding hi tu hin value chun hilaya hi phung alum tabang wana para 24 chan kiji hu 24 hours sung ve sana hi in to khat ve mine na bol chu 24 hours zole mining hu kinga ding a hin cha chu nagalut kit a khat ve naga click phat kit ding bo hi tu hin a mining app hi out do zong le chun mining chu chi jing ding hi ta in data off zong le chun mining chu achama an chi jing ding ti na hi na mining rate ko kalhen ai lo le tam hen na tia hi le nang man na bol bang banga midang kha zong nang ma refer linga kona chana balls a hi le na mining rate kalin tin mi na hau chana na mining rate kalding delta coin na tam mine do ding ti na hi mi invite na dinga chu anuya invite kiti hu click le chun nang ma link share na thading hung do ding a hi a hi lo zong le menu chu click in lang aban le profile click kit le chun na refer link ho copy thei na dinga hung do ding a hi a chaina isai num penu cha hi le hi free mining ho hi man na ding ima cha zong om point ni se a phone khoi ni thum zong ki chuban le ni se a jingkal ne tha a phone khoi lo ki ti chu koima ki lo hi ji chen phone ki khoi tho ji hi jin ni khat le khat ve se na galun a hi chi mun khat ve bo click na ga bol ji di bo a hin ji chen pon tho ta in anaki bol le hen to a mi zong atam nai lo ji hin delta coin sang li sang nga cha ka he poi imain do wa hi zong le i chan hama in ki tho pi thewa hung pang ding hi mo gel nep lawin pon tho ta in pang po le hen ni khat le satoshi elo le core aviv ki ti hole adang free mining ho banga cho ichi jong hi hung lo thing tho ding hi ichi analo thing sa ho alo thina mine anabol lo ai lo le mi refer ana ha bol lo ai lo le lunglu ta mine anabol lo regular ta mine anabol lo ho akisi na ho banga cho e ho jong ikisi na lo diwa to hi gunchu ta mine ki bol diu che ho dinga phachom je ding hi iti hama he thailo a het benom auma hi zong le description a ko whatsapp contact link ka coin cha ko na ho ne hin text wa ka hin hil thewa hi chan chu hi intin video kidai ki mo ki ka 7 na bonon stay safe and stay blessed.